udushya tw'utubari twinshi kuri iyi si gusa biba gashya bitewe n'iciciro urimo. Ni ibintu bisanzwe kuzamuka kuri esikariye ukagwa, ariko ni inkuru itangaje kuko ari perezida urinyariye mu ruhame. Ni ibintu bisanzwe bitewe n'indwara runaka, ariko nta gashya kuko ari perezida. Reka twigarukire tujye muri Amerika, mubwire ibintu bitangaje byaranze abaperezida ba Amerika baranzwe n'utuntu dutangaje. Wasobanukiwe ubwo wageze kuri Radio Huguka. Njye ndi Ishi Robert, ikaze. Duhereye ku mwanya wa 10 tuhasanga bita George Washington, wavukiye Virginia, ayobora kuva mu mwaka w'1789 kugeza mu mwaka w'1797. Avura imyaka 8. Amenyo ye yarakozwe mu mahembe y'inzovu n'izindi nyamaswa zo mu mazi. Ku mwanya wa 9 tuhasanga bita William Henry Harrison, wavukiye Virginia, ayobora mu mwaka w'1841. Yategetse iminsi 31 yonyine, ni ukuvuga ukwezi kumwe, aho mwebwe mutegeka cyangwa abaperezida muzi bategeka imyaka magana n'amagana, we yategetse ukwezi kumwe nyuma yuko yaje kwicwa n'indwara ya pneumonia. Umwanya wa 8 tuhasanga bita John Tyler, wavukiye Virginia, ayobora kuva mu mwaka w'1841 kugeza mu mwaka w'1845. Ayobora imyaka 4. Yakundaga abana cyane, ubwo yabyaye abana 15, umuvanaho iby'abana 2 na 3 by'inaha. Ku mwanya wa 7 tuhasanga bita Zachary Taylor, wavukiye muri Virginia, ayobora kuva mu mwaka w'1849 kugeza mu mwaka w'1850. Ayobora umwaka umwe, nigeze atorerwa kuba perezida. Ku mwanya wa 6 tuhasanga bita Franklin Pierce, wavukiye New Hampshire, ayobora kuva mu mwaka w'1853 kugeza mu 1857. Ayobora imyaka 4. Yafashe disikuru yose yavuze ku munsi wo gutorwa kwe mu mutwe. Disikuru yarigizwe n'amagambo 3319, dore abantu bafata uve ku bandi bose. Ku mwanya wa 5 tuhasanga bita James Buchanan, yavukiye Pennsylvania, yayoboye kuva mu 1897 kugeza mu mwaka w'1861. Nigeze ashaka, yari umusiribateri niba ubyumva neza. Umwishywa we niwe wari ushinzwe kwakira abashyitsi mu biro bye. Ku mwanya wa 4 turasanga bita William H. Taft, yavukiye muri Ohio, ayobora kuva mu 1909 kugeza mu mwaka w'1913. Ayobora imyaka 4. Niwe wari perezida munini kuruta abandi, dore ko yapimaga ibiro 151. Ku mwanya wa 3 turasanga James A. Garfield, yavukiye muri Ohio, ayobora kuva mu mwaka w'1881. Yashoboraga kwandikisha amaboko yombi icyarimwe kandi mu ndimi zitandukanye. Yashoboraga kwandika Icyongereza mu kuboko kumwe, ukunda kwandika Igifaransa. Mbega ubuhanga biratangaje pe. Umwanya wa 2 tuhasanga bita Chester Arthur, yavukiye muri Vermont, ayobora kuva mu mwaka w'1881 kugeza mu mwaka w'1885. Ayobora imyaka 4. Yahinduraga amapantaro inshuro nyinshi ku munsi, dore ko yagiraga amapantaro 80. Umwanya wa 1 turasanga bita James Madison, yavukiye muri Virginia, ayobora kuva mu mwaka w'1809 kugeza mu mwaka w'1817. Niwe wabaye perezida mugufi kandi muto, dore ko yapimaga ibiro 45. Ngibi bitangaje ku baperezida ba Amerika. Tubwire ibigutunguye muri comment. Iyi ni Radio Huguka.